सॉरी मंगलाचरण सांगलं. ओके. एक्चुअली हांव हरे कृष्णा सगळ्यांक मिगेल तर्फे नमस्कारू. कृष्णाल मागून घेता की पुराय मिगेल आमची गेल बंधू भगिनींक अशीची आम्ही वटू मेळटा असं कृष्ण कृपा मेळो पुराय जाणाक आणि आम्ही कृष्णाल विषयी तागेल कथा आयकुचे अशीची वटू मेळटा असका. मुरलीधर चरण प्रभूले हांगेल मना दाखवून आभार करता की म्हाका ही संधी दिली, अवसर दिलो की अनेक पाटी म्हाका फॅमिलीक मेळच्याक अवसर दिलो आणि पुराय जाणाक मेळच्याक म्हाका भारी खुशीची. एवरी टाइम आय मीट यॉल आय रियली फील लॉट ऑफ टुगेदरनेस. भागवत प्रवाह सिरीज आता तुम्ही लास्ट टाइम कॅन्टो 9 चॅप्टर 15-16 चलता असं लॉर्ड एज अ वॉरियर ब्राह्मण लास्ट टाइम तुम्ही ऐकलींची. हिज ग्रेस जय कृष्ण प्रसाद प्रभून लास्ट सेशन घेतिले. रिफ्रेशर म्हणून श्रीमद भागवतम कॅन्टोचे कृष्णा विषयी खाली एक सानच वापस रिपीट करता. 12 कॅन्टोज आमगेला आसताची 12 स्कंद म्हणटात भागवत आणि 335 अध्याय असायची चॅप्टर. ध्वनी आम्ही बरे तरी डिझायर फुलफिलिंग इच्छा पूर्ती करी झाडाचे मोटरी So tagel bar canto maleri tagel 12 different parts of his body is what ऐकूचे येत ना. हा आता ऐकतस मध्ये ब्रेक जाता असेल व्हॉइस. हा ब्रेक झालेली. हा सो आता कृष्णान ऐकतस. विंगड विंगड पार्ट्स ऑफ द बॉडी म्हणटाची. विंगड विंगड पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्झाम्पल for example, ninth canto होता है ताजी throat म्हणतात. So we call it the throat of Krishna. Krishna. Throat माताची वापस व्हॉइस ब्रेक जात असं. of the Krishna म्हणताची. कृष्णा विंगड विंगड टॉपिक्स याच्या सकतस की येतं मध्ये मध्ये ऐकत ऐकपट की हा मध्ये ऐकतस ब्रेक जात असं. ऐकपडतात. हा ऐकत. अच्छा मेगे थोडे नेटवर्क इश्यू आहे असं. तरी मी कॅन्टो सेट that it is the throat of Krishna. हंतु भितर विंगड विंगड टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड आणि एक तारखाची सूर्यवंश रायाल पुराय त्यांनी सांगला अमरीश राय चंद्र राजवंशाचे म्हणारी पुरू रावाराय ययती who appeared in this dynamic. आता राजवंशाला कितले खंचे राजा तितले ऐश्वर्य त्यांना मेळना. मात्र प्रामाणिक मनान केलेली भक्ती म्हणजे स्वतः शाश्वत केन्ना मेळटा. म्हणजे सो युअर रिचेस डोंट लास्ट ती दॅट ऑलवेज टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल. आता देवस्थानांतू कृष्णाला दर्शन करतना सुरवेक तागेल पदकमला दाखून पळोवन मागीर
रघुर मुख कमला स्टेप बाय स्टेप आमकां वाचूंका वी कॅनॉट गो टू द 10th कॅन्टो डायरेक्टली आतां 10th विशया भितरी 9th इज मुक्ती देर आर डिफरंट पार्ट्स भागवतमाचे सर्ग विसर्ग स्थानम सो एक तांत भितर एक मुक्ती म्हूण एक चॅप्टर 9th पार्ट इज द मुक्ती so this is the mukti after that is ashray so the 10th one is ashray which is shelter so this part takes us through the purai topics vajitana yeah the mukti this takes you through the liberation so how different sense gratification ache yeah 9th canto amgele आता भागवतम सुप्रीम लॉर्ड आले कंठ स्वरूप 9th कॅन्टो चॅप्टर 17 डायनेस्टीज ऑफ द सन ऑफ पुरुरावा भागवत प्रवास सिरीज अंतुले थ्रोन ऑफ द हेवनली किंग या म्हळ्यार स्वर्गीय राजाले सिंहासन या चॅप्टराचे हांव तुमकां एक सारांश दिता एक प्रेझेंटेशन दाखयला म्हळ्यार आय एम जस्ट शोईंग यू वन प्रेझेंटेशन सो दॅट एक शेअर स्क्रीन करू एक सेकंड शेअर स्क्रीन ऑप्शन हा असं this you can see the presentation वय माताजी दिसतस जे तर दिसतस मग the presentation mode are not there अच्छा तर full screen not there हा एक सेकंड स्लाइड शो करा माताजी हा एक सेकंड आता दिसतं ना सो अच्छा मस्तान तो दिस चॅप्टर इज लॉट ऑफ नेम्स तो पुरुरावा दिसतं ना आता अथवा तो पुरुरावा रायल एक चॅल आशिल्लो सो आय हॅव जस्ट ट्रायड टू मेक इट व्हेरी इजी सो दॅट द स्टोरी लायन ताजी क्लियर आसता तो पुरुरावा रायलो एक आयु म्हणून चॅल आशिल्लो फर्स्ट ही हॅड सो दिस इज द लुनार डायनेस्टी म्हळ्यार चंद्रवंशी रायल पुराय स्टोरीज तर अंत भितरी एक फर्स्ट वॉज पुरुरावा राय तागेल चॅलेल नाव आयु आणि त्या पान आशिल्ली सो नाहुसा क्षत्रवृत्ती आणि तागेली राजी आणि तागेल second one is Raja. So these are all the dynasties. But इतलेच मस्त फुल लुनार या चॅप्टर भितर पळयता आसची हाऊ दे हॅव रूल्ड इंडिया अँड कशी तांणी हे पुराय रूल केला सो काशी राजाल चेल्डू काशी तांगेल चेल्डू नात्र पुराय राष्ट्र अधिरात्मा धन्वंतरी त्यांनी धन्वंतरी विषय इनॉग्युरेटर ऑफ मेडिसिन तो धन्वंतरी हांणी एक साक्त्यावेश अवतार म्हणटाची मीन्स देवानाची कृष्णाने हॅज एम्बॉडीड देम तांकां तांणी कृष्णानं एम्पावर केला की यू कॅन गो अँड स्प्रेड मेडिसिन टू डिजीज पुराय जाणाले कांट दिवच्याक यू कॅन आय एम एम्पावरिंग म्हणून ताणें ते फलस्वरूप ताका सत्यावेश अवतार म्हणटाची तो शतविद्यालय काशील चेल्ल्याले नाव धन्वंतरी हू वॉज दिस सत्यावेश अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा आता थोडे तुमकां बॅकग्राउंड एक फर्स्ट म्हळ्यार एक पुरुष विष्णू
अवतार आमकां पुराय गोत ब्रह्मा क्रिएट म्हळ्यार राजसीक सो मोड ऑफ राजसीक तागेले ब्रह्मा इज अ क्रिएटर तामसीक म्हळ्यार रजगुणाचे शिवा इज द वन फॉर प्रोडक्शन सो पुरुष अवतार फर्स्ट आसाची मागीर गुणा अवतार ऑलरेडी वी नो द लीला अवतार्स ऑफ द लॉर्ड मत्स्य अवतार आम्ही ऐकल्याची नरसिंह अवतार आम्ही ऐकल्याची वराह अवतार कूर्म अवतार so these are the different leela Krishna came himself as did lot of leelas so leela अवताराचे so पुरुष अवतार झाले गुणा अवतार झाले लीला अवतार आता मानवंतरा अवतार म्हणून असं आणि हातूंत भितर विंगड विंगड मनूज म्हणजे 14 periods of rule ज्याला मनूले and they have come manus are the fathers of mankind so manu अवतार असा मानवतारा म्हणतात ताका मागीर युगा अवतार आम्ही युगा अवताराच्या ऐकल्यांची सतयुग कलयुग म्हळ्यार कर्दम मुनी वॉज देर इन सतयुगा आणि इट इज रिटन इन द भागवतम दॅट एव्हरी युगा कृष्णा हॅज कम इन सम कलर सतयुग कृष्णा हॅड कम इन व्हाईट so कर्दम मुनी म्हणटा व्हाईट कलर त्रेता युगांतू ही केम इन रेड कलर so red it was brahma Dwapar Yuga he came in black color we know it was Krishna in Dwapar Yuga and in Kali Yuga yellow color he has come Chaitanya Yuga avatars which are there त्याच्यानंतर साक्त्यावेश अवतार त्याच्यानंतर येताची सो साक्त्यावेश अवतार इज what I told you very God gives them some power to display their anything like for example Parshuram displayed his entire skills as a warrior तशीची धन्वंतरी अवतार असं धन्वंतरी अवतार म्हळ्यार त्यांनी मेडिसिन दे प्रीचिंग द मेडिसिन सो धन्वंतरी वंशाचे विंगड विंगड तांगेले आफ्टर दॅट देर वॉज केतुमान भीमारत्ना दिवा दोषा द्युमन सो द्युमन वॉज अ व्हेरी बिग द्युमन वॉज अलार्कास फादर आणि अलार्का म्हणून त्यांनी दिस रायू अलार्का रायू आणि 60,000 years त्यांनी राज केले सो ही वॉज द वन हू रिमेन्ड तरुण रूपानाची त्यांनी ऑलमोस्ट 60,000 वर्ष he was the longest ruling king who ruled and he remained young त्याच्यानंतर संतती सो द नेक्स्ट वन वॉज संतती आणि लास्ट ते ब्रह्म भर्गभूमी ते वंश तांगेले 1 by 1 चालू आशिल्ले आता लास्ट सुकुमार अंत भितर सुकुमारान ऑलमोस्ट विश्वावयर फुल वर्ल्डा वयर तांणी राज केला सुकुमारा हू इज द 4th one फ्रॉम द लास्ट वन आणि पुराई शत्रविद्यालयची थ्रू दिस काशी लॉर्ड तांगेल पुराय चेडू आशिल्लीची राईट फ्रॉम ऑल द वंशज लाईन बाय लाईन आता रभा वॉज अनदर सन ऑफ पुरुरावा ग्रँडसन रभा रायाले रभासा गंभीरा अक्रिया आणि ब्रह्मवित हांणी चेडू आशिल्लीची लास्ट म्हळ्यार अनेनू अनेनाले पुतू शुद्ध तागेले चित्रकित आणि संतराजा तितले रिच आशिल्ली सो राजीव तागेले आणि राक्षस गणाला ऍक्च्युली राजीव कसाय देवगण देवगण राजीव वॉज अ व्हेरी व्हेरी बिग वॉरियर मस्त मस्त ब्रेव आणि पावरफुल वॉरियर बलवान तागेले पुराय हानी आयलीची देवगण आयलीची इन्क्लुडिंग इंद्रा की पुराय राक्षस गण आमगेले स्वर्गलोकारी त्यांनी दे हॅव इन्वेडेड अस अँड यू प्लीज तुम्ही आमकां हेल्प कराची म्हणून तो राजीन कसं केले ही फॉट अगेन्स्ट ऑल दीज राक्षस गण अँड ही तांणी संवार केले त्या राक्षस गणाले आणि इंद्र इतले भिल्लोलो ही वॉज सो स्कॅर्ड राक्षस गण वापस हे घेतलेले म्हणून त्यांनी शरणागती घेतली राजाली तो ही राजिली त्यांनी स्वर्गलोक ऑल्सो तो अलॉंग विथ हिज ओन थ्रोन ही वॉज रुलिंग
इंद्रलोक ऑल्सो. मस्त बरंच झालं आता पायीची चेंडू वेन राजी रायू आफ्टर ही डाईड अगेन मरण पावतरी पुरा इंद्रान येऊन वापस तांशी चेंडू सांगले की यू गिव्ह मी बॅक माय किंगडम नाव आता स्वर्गलोक म्हाका वापस दियाची म्हणून. सो वेन दीज सन्स दे सेड की नो नो हे पुरे आमगेले अन्नाले तो आम्ही तुमकां हे वापस दिनाची म्हणून. सो देवी देवताल एक पुराय तांगेले एक आध्यात्म गुरु आशिल्लो बृहस्पती गुरु तांगेले चमकलीची आणि म्हणले की वी वॉन्ट आवर स्वर्गलोक बॅक. इंद्रा पुराय देवगण चमकलीची. आता बृहस्पती केलं दॅट टाइम इट वॉज सत्युग. there was gurus at that, so we have seen so many gurus that we take mercy from. Our Angeli supposed to be mast fight या केलेली निमित्त पूरे बुद्धिनाश ढीग इंद्रा कुशल चेंडू पायीशी that very very glorious. आता हंतु भितर आमकां मे की this the 9th chapter is all our or fighting, or it is about how we should overcome all this. This is what Krishna is trying to tell us. आता कुशा सुहोत्राला अनेक चेल्लेला कुशा आशिल्लो तागेले लास्ट म्हळ्यार फ्रॉम कुशा टू जया हे शतविद्यालयाची लायन. तांणी वापस मस्त बलवान मस्त एक्सपर्ट फायटर आशिल्लींची आणि they were always there was lot of good things also that they have done ruling all these different yugas I would say. आणि लास्ट म्हळ्यार एक नाहुसा म्हणून द फर्स्ट वन विच इज देअर ओवर हियर नाहुसा. आता 18th चॅप्टर आता एक ययती म्हणून आशिल्ली किंग. सो नाहुसा अनेक पुरुरावाले आयुल चेल्लो नाहुसा म्हणून आशिल्लो तागेल चेडू एक यती. आता यती he had so this one shloka, if anybody wants to read this shloka. ऐक पडता ऐकतच माताजी. हा हा एक पटी म्हणते जायचं रे. ओके परिपामृत दिसतस ना. वय माताजी दिसतस. यत्र पविष्टा पुरुषा आत्मा नाम नवबुध्यते. माताजी सांगचो माताजी. हा हा म्हणाची. राज्यं नैच्छद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामात् नामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मनं नावबुध्यते. हरे कृष्ण. Anybody else wants to read? Anybody else? माताजी आओ सांगचो माताजी. हा हा सांगा जी. राज्यं नैच्छद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामवेत् यत्र प्रविष्टा पुरुष आत्मानं नावबुध्यते. हरे कृष्ण. Very nice. Hare Krishna. Very nice. Anybody else? हरे Try कृष्ण कराची. This माताजी. is all very good. माताजी हांव म्हणचे हा ट्राय हरे करता. कृष्ण. हा राज्यं नैच्छद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते. हरे कृष्ण. very nice. Anybody else? माताजी हांव ट्राय करचें. Yes, yes, please. राज्य नै
राज्यनैच्छन्दयतिः पित्रा दत्त तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Very nice. Very nice. Anybody else wants to try? Okay, I will go ahead. So, Hantubitari, आता मी इथले राजालपुरे आम्ही ऐकलीची. We have heard. Now we are hearing something different. आता I told, तुम सांगले की there was this king, Nahusa's son was there, Yati. आता Yati was a very different kingdom. आता हंतभितर आमकां मेन आमकां कसं शिकच्याक मेळटा. दिस इज अ श्लोका 9.18.2. हंतभितरी राज्यम राज्यम म्हळ्यार किंगडम. नच्छद म्हणजे ही डिड नॉट एक्सेप्ट. आता फर्स्ट पूत तांगेल आशिल्लो नाहुसालो यती. यती डिड नॉट एक्सेप्ट द किंगडम. म्हळ्यार किंगडम तागेल फर्स्ट चलेल म्हणून इट कम्स टू हिम, रायट. फर्स्ट तागेल हक्क आसता ताजेवेरी. मात्र तागेल फर्स्ट चल्लें नाहुसाले ते किंगडमाक म्हणलें की म्हाका हें नाका म्हणून. इत्याक वाय डीड ही टेल दॅट ही डीड नॉट वॉन्ट द किंगडम. नाव इतलो आमी किंग पळयलीची पुराय जाणां चल्ले ना, दे वर ऑल रुलींग. आता यती म्हणून हांव चल्लो मात्र विंगड आशिल्लो. सो ही सेड दॅट वन्स आय बिकम द किंग, एक पाटी हांव किंग जाल्लो की म्हाका गोत आसा की हांव इतलो पावरफूल जातलो की म्हाका हें सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार आत्मानाम सेल्फ रियलायझेशन करच्याक हांव सिरियसली घेयना म्हणून. So Survekachi, before he was offered the kingdom by his father Nahusa. मात्र ताणें अन्नाक सांगलें की म्हाका हें नाका. I will become a hermit and I will continue to find out what is my atma's main role. तो म्हणे तक मन आयलें की सरकाराच मुख्य पद मेळ्ळें की म्हाका प्रवेश करतानाची म्हाका आत्मसाक्षात्काराचे म्हाका बिलकुल अर्थ कळच्याक म्हाका बिलकुल टायम मेळचना किंवा म्हाका शक्य जायचना. आणि ह्या कळतरीची ताणें म्हणलें की अन्नाक सांगलें की तुमी म्हाका हें इतलें अर्पण केलें मात्र म्हाका हें नाका म्हणून. सो दिस इज गॉट सम बिट ऑफ लेसन आमकां पुराय जाणाक की आत्मसाक्षात्कार म्हणजे सेल्फ रियलायझेशन हे मनशाल मुख्य उद्देश आसता. म्हळ्यार इट शूड बी अवर मेन गोल इन लायफ. म्हळ्यार आमी पुराय वी आर इन द आवर नैतिक वी आर इन आवर मेटेरियल लायफ वी आर सो बिझी. मात्र वी शूड रिमेंबर की हें पुराय आमगेल सायड बिझनेस शे. So this is our main aim should be to Atma Sakshatkar, that is to know who we are, why we are doing all this, and this should be our main aim की मुख्य उद्देश आमगेल तेंच आसता. आणि गंभीरपणान आमी हे चांगुलपण म्हणजे ओनली द पीपल हू आर इन गुड मोड ऑफ गुडनेस म्हणटाच पळय प्रायम ऑब्जेक्टिव्ह आमगेले ह्युमन सिव्हिलायझेशन आले इज टू अचीव सेल्फ रियलायझेशन. आणि कोण मस्त सिरियसली आमी घेवका ते मस्त गंभीरपणान आमी हे फॉलो करका चांगुलपणा पद्दतीन. म्हळ्यार वी शूड बी इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑलवेज. वी नो आतां पर्यंत आमकां गोत आसा वॉट इज मोड ऑफ गुडनेस. वी नो वॉट इज मोड ऑफ पॅशन ऑफ इग्नरन्स. म्हळ्यार आमी कॉन्स्टंटली ह्या संघा भितर आसूं न्हू. वी हॅव टू गो टू द टेम्पल सकाळची मंगल आरती वॉट एवर असोसिएशन वी कॅन गेट. वी शूड कम टू द मोड ऑफ गुडनेस आणि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज. सो वी शूड हॅव ब्राह्मणवादी गुण विकसित केले ना. म्हळ्यार इफ वी इम्बाइब दीज ब्राह्मणिकल क्वालिटीज विथ अवर सिन्सियरिटी देन वी आर शुअर टू अटेन सेल्फ रियलायझेशन. आता क्षत्रिय वाय डीड ही नॉट वॉन्ट टू बिकम द किंग. आता क्षत्रियाक मोस्टली भौतिक संपत्ती सो मेटेरियल क्वालिटीज तांकां मस्त क्लोज आसता मोर दॅन स्पिरिच्युअल इन्क्लिनेशन. तांकां मेटेरियल क्वालिटी सेन्स ग्रेटिफिकेशन म्हणजे इंद्रियाचे तृप्ती उपभोग घेवचो तांत भितर तांगेल चड तांकां हें आसता वेल्थ म्हळ्यार संपत्ती जमा करचे तांत भितरी मोर दे आर इन्क्लायन टुवर्ड्स दॅट. मात्र आध्यात्मिक नजरेन प्रकट आशिल्लीची. सो वी एटलिस्ट वी हॅव कम इन टू दिस. सो वी आर हॅव्हिंग सम स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट आमी करता आसाची. सो अशीच जाण तांकां म्हळ्यार दे
आत्मसाव एज वी कम ऑन दिस रोड ऑफ सेल्फ रियलायझेशन बेसिक आमकां कसो नेसेसिटी आसता तांतू भितर आमगेल कॉन्सन्ट्रेशन आसता तांतू भितरी उणें गरजेचें म्हळ्यार वॉट एवर वी रिक्वायर मिनिमम आमकां कसो जावपाक तांतू तेंची स्विकार करून खऱ्या अर्थान आमी हे आत्म साक्षात्काराचे आध्यात्मिकाचे उदारगतीचे प्रयत्न करता. आता राजान खंयचेय राज चड करून आधुनीक काळा भितरी पॉलिटिकल लायफांत गेल्ली की इट इज व्हेरी कॉमन की तांत भितर पुरे इतली गुंताची की दे कॅनॉट देन कम अँड सर्च. सो दिस यती वॉज सो सेल्फ रियलायज सोल एट दॅट टाइम दॅट ही डीड नॉट एक्सेप्ट द पॉवर. आतां संधी हाता देखून आशिल्ले जाल्यार ताणें ते घेनी. आतां सतत तशीची उलट आहात जे ऑपोजिट म्हळ्यार आम्ही पुराय जाणांना मनुष्यानं सततची श्रीमद भागवतम ऐकुका पुराय जाणाले उच्च दर्जेन परिपूर्णता मेळटा. आता नित्य भागवत सेवया म्हणटाची हाकाच म्हणटाची नित्य भागवत सेवया की वी हॅव टू एक पटी क्लास घेतले क्लास अटेंड केले आणि मागीर वापस मिस केले तशी गजानाचे नित्य मीन्स एवरी नियमान आमी हांतू भितरी भाग घेवका. आता महाराज परीक्षित फॉर एक्झाम्पल राजकारण ही वॉज ऑल्सो अ किंग. महाराज परीक्षित वॉज ऑल्सो अ किंग. तांणी पुरे राजकारणा भितर मस्त गुंतलेली आशिल्लीची जिवनात लास्ट मंथ एंड वेन ही न्यू दॅट ही इज गोइंग टू डाय इन 10 days तांणी शेवटची तांणी सुखदेव गोस्वामीले दाखवून श्रीमद भागवतम हे ऐकले. आता तांकां मस्त सहजपणान परिपूर्णता सो ही got self-realization very easy. So no time what we have in it. Chaitanya Mahaprabhu had to ek mast like they have given a very nice shloka. Anybody wants to read this slide this ki slide this ki दिसतस. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी चैतन्य दिसतस. महाप्रभूने एक भागवतमात श्लोक वापस 10.14.3. Anybody wants to say this? Okay, I will just mention it. Sthane sthita shruti gatam tanu anmabhira ye prayaso jita jito taitri lokyam. Anybody want? हरे कृष्ण. स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायेषु जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्. हरे कृष्ण. Very good, very nice. Anybody else? Muncha, माताजी. स्थाने स्थित श्रुति गतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायसो जितोप्यसीतैस्त्रिलोकयाम्. हरे कृष्ण. very nice. Hare Krishna. Very, very nice. Anybody else? So श्लोका म्हणतास का मध्ये मध्ये at least you can हरे get कृष्णा to the माताजी. root this habit हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम. स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् आरप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्. Very nice. हरे कृष्ण. Very nice. Hare Krishna. Anybody else? I'll try करो माताजी. हाँ please. स्थाने स्थितः श्रुति गतां तनुवान् मनोभिर् ये प्राप्यसो जितो प्यासी तैस्त्रिलोक्याम्. हरे कृष्ण. Very nice. Hare Krishna. Anybody else? Munchas कोणाके?
I'll continue. So Antipitari, same thing. Whether he is in the mode of passion or whether he is in the mode of agyan, ignorance or चांगुलपणाचे पद्धतीन तो असो आत्म साक्षात्कार खातीर आत्मा एक नियम means we should sakshatkari atma, so we should listen to Bhagavatam from self niyamana, so with very regularly we should hear, not that once in a while. Srimad Bhagavatam ऐकलरी from bondage of material involvement. So we are all bonding, we are all lost in this work, that this is the only way in which we can be freed from that bondage. So yeah, about सहभागाचे बंधन दाखवून आम्ही मुक्ती by list to Srimadam, which is the Grantha avatar of Lord Krishna, which is on the earth. Last of this chapter 18 achechi ki Manushana, this is again the second one. So after Yati was Yayati, second brother was Yayati. Ata Yati did not take over the throne, so he became a hermit, he became a monk. So Tagel San Bhau Yayati. Yayati again Nahusale Cheldu, so 5 children, 6 children he had, I like the 6 sense organs. So Yayati na Tane he took over, he became the king. Now what happened was Nahusa, he again got into, he fell down from his position as a king because he went ahead and he molested Lord Indra, Indra's wife Sachi. So Sachi Mata was a very great lady. And so this is again 9th chapter, one of the parts. Ki hantu yahe pura chapters भितर आमका वापस God has tried to tell us ki what happens ki तुम्ही खंयचे स्थळावेर आसोची. So whether you are a king or you are human or you are in whichever mode, there is always a chance that you fall down from where you are. म्हणून आमका पुराय all of us together आमका संगती, so association of devotees हे मस्त important असं एक पटी, because material Maya is so powerful that any time if Nahusa was such a great king, if he could fall for Mata Sachi and he could molest her, then we are all mortal human beings. आम्ही पुरे इतले aware ना भाईची पुरा इतले चढ आमगेल वैरी power TV and everything negative is there, that it is very easy for us to fall down. That is why reading the Bhagavatam mast important. आता ह्या चॅप्टर अंतू कशी त्यांनी सांगताची की Nahusa, he was such a great king and still he went and molested, and Sachi Mata was so offended, म्हणजे तिका इतलं कोप आयल Sachi Mata का की she went and she protested, she went and she told the Swargiya Brahmans that Agastya Muni पुरा जणांक तीन वचून सांगले की this is not done, you please come and do something. त्यांना संत ब्राह्मणांना पुरे मुनीन आणि पुरे त्यांनी स्वर्गांतून त्यांनी as it is they came and सकाळ मारी he turned the Nahusa into a python म्हणजे अजगर. So he turned him, degraded him to the status of a python. So it is that bad. Tak lagun magiri Yayatina Rajya, he took over as the king. So भागवत प्रवाहांतू आमका मेन शिक्षा कसा मेळटा की स्वर्गांतून उच्च स्थळार वयर पाविल जेणे ताजी उपरांत त्यांनी पुढचे हे सतत जीवाची प्रक्रिया. So this is like a circle. Why we are telling that we should progress on the spiritual path? इथं म्हणाली सकल पुढची हे मस्त easy असं आणि ही एक प्रक्रिया. So this is like a cycle. So why we are telling Prabhupada says ki cycle of birth, death, disease and old age. So why does Prabhupada keep telling us this? Because it is very easy to get lost in this cycle.
आत्ता मी थोडे आम्ही आणतो प्रोग्रेस केले. फॉर एक्झाम्पल वपास आम्ही डिग्रेड झाले की वी विल नॉट नो की आम्ही कसं एनिमल भितर बॉर्न जातली. सो वेदर वी कॅन बॉर्न एज अ snake or we can be born as a so human life is the only life that we can come back and we can realize Lord, we can go on this path and vapas amka we can go back to where we are into Golok Vrindavan or into Vaikunta. So yeah, आम्ही विसरून वताची and again we get degraded with the sense organs and we try to we fall down. म्हणताच देखून एकच की elevation to heaven. So elevation to heaven is something which is very, very difficult. आणि fall down पुढचे म्हळ्यार मस्त easy. आणि ह्या एक अशी vicious cycle. So it is like a cycle which goes on depends on what we do and when आम्ही पूरे जण we are all part and parcel of Krishna. And he sent us, he's made this beautiful universe. आमगेल खातीर की because we said की आमकां enjoy करचें आसा, like you, we also want to enjoy. So he sends us to this earth and मागीर हांगा he makes us forget who we were in our past life, what we did in our past life. पूरे he and he said we and we go back to him and we do our prayers and we is waiting for mantra गेले बहुत जी असताची. चक्र म्हणतात direction तो भक्ति back Lord vapas tari regularly aska we have to ensure and this is the way that we can come out of the through Krishna consciousness. Before I end ek sanachi, I'll just let you know I attended one class yesterday which was Juhu temple भितरी एक Prabhuji एक class घेतली a very famous very well known Prabhuji. So before we go into the new year, last last week so त्यांनी एक सणाची म्हणले he was talking to about he was talking about the new year. New year भितर कसं एक resolution आम्ही करत म्हणून एक he was just talking. So एक verse त्यांनी म्हणलेलं आहे. It is a nice verse which is of the 10th canto. त्याची एक संक्षेप देऊन हांव end करत class. So he was talking about what should be आमगेल resolution कसा आसका म्हणून. So in the new year भितर आमगेल resolution कसा आसका. So हाची continuation if I have to say being in bhakti first त्यांनी म्हणले realization. आता मी suppose somebody falls down, what should be done? So most of us do not have a direct access to Guru or our teachers. But then what can be done? First thing he says, remember 4 things. एक म्हळ्यारी realization. First आमका realize जावका की yes, what I have done is wrong. This is not something I should have done. Whether it was anything, it can be sense gratification or it can be watching a movie which we should not have watched or something like that. So realization must important. Second त्यांनी म्हळे repentance. Repentance म्हळ्यारी we should feel we should take a vow ki I will not doing that. Third म्हळ्यारी rectification. You try that I will never do this again. Touch खातीर हांव करता 1 3 4 I get up for Mangal Aarti. I have to do my chanting. I have to do all my rounds in the morning itself so that I will complete all the rounds on time. I have to do Tulsi Aarti. I have to water the Tulsi every day. Then I have to go to the temple and listen to Guru Maharaj's lectures. And to pick up 4 items and say I will do this every day in this year. So that becomes again
like something that you promise, that energy as a marginal energy. Ammi pure marginal energy as a superior energy of the Lord. Every time we do bhakti, we are coming closer to the superior energy of the Lord. And when we go away from bhakti, we are into getting closer to the marginal energy. At yeah energy vapas amka, when we do this rectification, we come back to Krishna again. So it becomes reunification. So 4 parts he told. One is, first is realization. Second is repentance. Then third is rectification. And fourth is reunification with the Lord. So every time we can kalta ki ami kasle karta such wrong, we should remember this 4 throughout the year, and we should come back to reunification with Krishna, reunification with devotees, reunification with what our chanting rounds and our daily routine. आता हाजी का तेरी main important कसं जाऊ का to do all these things. First is you need a leader. So you need somebody to tell you, right? So who is doing that? It is Srila Prabhupada who has given us this entire Bhagavatam. He has given us the temple. He has given us the association of devotees. He has made this ISKCON Parivar. So yeah, first leader, we already have a leader. We all are very fortunate that we have a leader who's so great, given so many lectures. At any lecture you can pick up and come back to this again. Second is you need to have means. Means is do it through temples where you go again see classes, go for book distribution. This is book distribution month. Day before I just went for to Juhu Beach for book distribution. So book distribution again very, very important. Again brings you closer to Krishna. So when even I am working, so along with that, yes, sansan can ami wapas kartachi this hard day at work. And last is not the least, after a leader you have your own initiative. Manari makach man na ki mak devastan agochka. Devastan asun amge kai use na mageri. So you leader hai asa amgelegi, devastan hai asa, book kai asa chi, book distribution group asa. But if you, then we should have our own. Let me try to do it. And mind you, it is not your exam. He will put who have this work today, how you come out of that and do it is the exam. 3 more things he said for this, and more very, very important is your utsaha. How much enthusiasm you have to do this. तुगेल उत्साह, तुगेल दृढ निश्चय. कशी तू निश्चयाने करता आणि कशी धैर्य. So there will be hundreds of people who will tell you that why are you wasting time in all these things? Come and enjoy. Let us go for party today. So this dhrida nishchay that you have, that no, let me do this today instead of doing that. Amk melta tajena chami amgel mana amgel tan amgel vani. Everything there should not be any Vaishnava aprad, and we should associate. We should read books. We should understand the mood of Prabhupada, the mood and the mission of Prabhupada. Always be very gentle. आणि प्रत्येक आमगेल चित्त, आमगेल मन, आमगेल इंद्रिया, all our senses, our mind, intelligence, everything we should bring it and channelize our consciousness into focusing on Krishna. So this is very, very important. Last, he just told me a small thing. Suppose we are having a stone in our hand. आमगेर हाता एक पातोर असल्यार आणि one dog is coming to bite us. If we throw the stone, the dog runs away. So and the bee the entire bees come to us. So we should remember that even staying alone, ekle ami rabu nui, ami Krishna consciousness, when we are alone also we should follow. It is not that ami association of devotees ailinchi, so then we are all following this. But when you are alone also, you should try to see that you are you control your senses, you control your vani, you try to be gentle and always try to be in the mood of Prabhupada. So with this, I will end my small talk. If you have any questions, you can ask me.